Tema bedah leden dayang mehei tukang dum sinaro hingga trole kenan tukang pegat rijang suruh putra wajib pegat le sabot tempat yang indah tan pet bosago jeneh niba bate merjan merah hitam warna subro ijo kuning putih hitam bate rukham letan bagot tameh niba cendana gahru jroh tak laku tak bago hirin lalau soyang na musyahyahu ban pet sago bintih jeneh niba kaca lam serta mengan pudau ngan ceremen jroh ragam pira upam indahan so dalam bilik saboh getah humusyayahana bago sangat indah hanatara galak suka berangkasa atia getah saboh kubah mehmetatah intan pudau jeneh niba meh yang mirah syahya limpah hana bago pintu bilik dum niba meh syahya pengeh tam seuro kede kena watakalan deh miyub atia indahan sawa dalam bilik liang hamparan ngan bebewan dum sinaro be mehaya hana lawan mehamburan la meligau atih getah tirele langen jroh memet ta bago lam ji ikat ngan kelembu menata sinan lalo putra utuh jibuh laku barat timu hansanganyo oka hase silengkapan cok pekayan ngui aso yunyan mengui putra intan indahan ban hai tengku draw jicok baje yang mejihang glengan subang intan pudo hanta tukri pegah ragam habe macam ngui bahasa alia mengui silengkapan tad analan tak bago tad semelohan alawan hati dendam berangkasa ulah bangan darah baru prehwalinto kenan sampo soyang kalan hirin tahe bungong kendo tan sambino jipasangan panyat kande hume ble-ble lama liga mengeruh tak hai bohati sang nyumbek teringan getanyo jiplung syaya tan mu ble-ble galak hati berangkasa alia mengui ti Sulaikha ada getah ji duk sidra dinda yang ji mehei sigra wahai poda tajak kena jak hei Yusuf heda siat kena legat beterus sampot temaji jak le dinda yang mehei rijang posam lako wahai Yusuf yang analan tamang udalam suruh putra Yusuf nejak kenan rijang dawa citan baksam laka Yusuf tamang terus udalam bakcut intan yang sambino sare lepah Yusuf lalu jito pintu dum sinaro abe jito ngan jendela ube yang na pintu meligo oka habe jito pintu darah baru ji dua dudo putra kedua atih getah hume syaya hana bago ji bedahu tan musyahya intan mutia dumba aso
longan kenang syahya kande hume ble-ble sang meuro mengeroh ta hai bo hati nyum kenan le buta-buta hanta tuban pegah misi galak hati berangkaso ti Zulaikha jrohan sabe pun digle sampo unanggro Nabi Yusuf tatkalanya ngiang lakuan tuan putra hirin hati nekalan tan barakon menan bago temamarit yang mulia hai Zulaikha yang sambino hirin talon hanatara lon gata bauronyo longon bile ulun pandang dumper hasan indahan so hana sino azet mese yang suami gata sidro ti Zulaikha ji seotle hai bo hate peram keno puan tak kira azin mese puja pike gomnyan sidro yang patut tan jino gata sajan hamba taduk kena gena selon nyan ke gata peram sigra hai samlako kena tadu sajan hamba talon cinta gata sidro peram laju kena sigra mesu suka dengan kamu hana patut hai Zulaikha menan haba taharito dengan azin tak mesuka dengan hamba hai sambino lagi ulun hai Zulaikha sidra hamba kalia geblo azid mese dila tubuh badan tubuh ulun tenyo temajino hana patut ulun pubuat menan bago tatkalanya yang mulia misya gempa lenga asa nedengar narit ti Zulaikha dan sangka menan bago mengucap le na'udzubillah dengan Allah len lindung dra len berlindung dengan Allah nebri lepah bak bahayanya timamarit lam Zulaikha ngan suara mamehan so ngan suara lemah lembut lengan rambut madi jaro peram kena wahai Yusuf tak putroban nafsu kamu ulun tenyawa sangat mesin kan solain gata sidro hati ulun tadbirahi halun tukri pegah bago menanjikan cut putroti jawab Nabi laju meno talun takun akan Rabbi yang kan beri lepah lunyo bak bahaya dumna akhi yang tan benci kelon sidro jimarin lam ti Zulaikha kaji daya Yusuf sidro ahlon kalan mata gata dalam dada musui gemo bid indatan mata gata tan musyayalun ubago tak kena ada hamba pakri rupa tu bolonyo lon menghias cit ke gata tak rupa pakri bago Nabi Yusuf jawab sigra bit kata mata lonyo jiang ule dile hancu terus lam kubu temadudo jiseut lam cut putroti ngan birahi hana bago ahlun pandang ni bak keneng hati mesin hana bago indahan ban keneng gata kena sigra nyanta puto jawab Yusuf ne pegah ban
Jiang awai bro lam kubu seot putra ti Zulaikha ngan suara mangat tasu hanjelon rupa gata tan binasa hatelonyo alon pandang ni batu boh hate manyo hana bago sampo badan lon kapijuat magun lamprun genam uro temajina wahai Yusuf beta putro nafsu kamo jawab Yusuf alaihi salam daya syaitan gata sidra kaji tipea oleh syaitan yang jiat menan wahai putra lom ji seot ti Zulaikha peram sigra hai samlako peram kena tam senda uban luka hati lonyo mangat pule hati luka tam senda dengan kamu Nabi Yusuf kan kele Aziz Mesir yang judodro Aziz Mesir yang tan patut dengan pocut yang geduk tau ti Zulaikha lom ji seot wahai Yusuf yang samlako mengta putra tapi sampai hajat hati ulun tunyo walau jipoh ulun mati li Aziz Mesir raja nanggro hanku takut hai boh hati rela mati ulun tunyo ulun sangat rindu hati rela mati nyawang sampo kegatalon tan birahi halon tukri pegambago Nabi Yusuf yuhnya seot talon takut Tuhan sidro fala akhiran mehal luput menglon pubuan menan bago Aziz Mesir yang tak patut ngan pocut mesendaguro dengan Aziz tamu suka dengan hamba hai sambino lom jimari ti Zulaikha dalam dada musui gemo sabab Yusuf han rida hati duka bungong uro wahai Yusuf yang jroh rupa mat badada ulun jino taman ulun ni batu boh mangat gadah penyakitnya wahai Yusuf perap laju hati rindu lun han bago mangat gadah cinta birahi dalam hati mesui gemo menanjikan putra Siti jawab Nabi timamno ulun takon hai putra tiga kangkang ilam nuraka tujuh seuam han sakri han poti tak tentema ti Zulaikha ji kun meno putra jina nafsu hamba mengta putra nafsu ulun lun beri bandung nyan kegata mengan pera intan pudawa lon beri jinawa dung kegata tak belanja tak sedekah mangat bagah ampun dahsyat lake ampun temaduda dum sinara bat Tuhan gata jawab Yusuf temameno Tuhan lonyo amat kaya lebih banyak si kalian ni bak Tuhan dumpu pina lagi kekai hana hilang si kalian lam syuruga Zulaikha lom jikun meno abe bago ji ilah daya bekti makut hai samlako dan di sino manusia yang natanya mengdua dro perap kena laju sigra mangat tetap hati lonyo bekle wangwo dalam dada bekle rindu dalam jantung bekle apun dalam dada hai Yusuf dah sayang kelun
Putroh langsung hajat hamba, bele luka dalam hati, bele sabelon merana, peram kenau hai boh hati, tapi sampai yang lon pinta. Jawab Yusuf menonekun, dengar ulun hai Zulaikha, hana lain yang naik tuk. Dumna ayib ni ba hamba, lain ni ba asidro Tuhan, yang simpan dum rahsia, menya Tuhan hana radhi. Syidduh keji dum ulua, ada dum banta sembunyi, ura duda lahir nyata, anggu sidang oleh Rabbi, dum disaksi le manusia. Halon turun nafsu gata, halon hawa intan puda, poku Tuhan sifat kaya, ne pernah dum tiap-tiap syah, talon takon ke nuraka, kenan temadum ge pasa, dalam dunia jet bang suka, akhirat temata selesai dro, menan narid yang mulia, lianyan temahai tengkudra, bak masanya ti Zulaikha, tak merasa hati sengkau.